ake ngikhuluma indaba enkulu ngoba ngizoba bazunyazi la ngoJuly 2019 wayizolo njengoba sikulowe COVID-19 abantu abaningi uNkulunkulu wethu Shembe ekhuluma ephethe inkonzo ebuhleni bamaNazaretha phezulu ezwakala udumo lapha umsindo omkhulu lapha ozwele impuputhe engikhuluma ngayo umsindo omkhulu yabuza ukuthi kwenzekani kwezwakala umsindo omkhulu lapha lapha emuva la kuphela khona ulwandle labantu kwezwakala ukuthi ukhuzwa ingcwele lapha kuthiwa ingcwele kwathi phuthuphuthu ingcwele uyesabeka sasho ukuthi awuseliyazenza izimangalisa unyazi lwezulu manje ekujwayele ukuzenza bese ngathi ngisabhekile ngabona umntwana ethwelwe bantwana benkosi enhle yasezulwini ebuhleni bamaNazaretha sihlezi phela lapha endaweni la sihleli khona thwelwe uyiphethe umnikazi wezwinto inkonzo ithwelwe ingane udumo liduma kakhulu ey'ntabeni zakithi eNanda yeza ingane asiboni kwenze noma beyingahambi noma kwenjani kodwa ngaluzwa udumo sebeyiletha ukuthi ingane ithi hawu ma labantu abangaka bavelaphi hawu ma labantu abangaka bavela kuphi ngithanda le ncwadi ngoba uJesu wema washo ukuba ilethwe kuye isondele uJesu wayibuza ethi uthanda ukuba ngikwenzeleni na yathi inkosi ukuba ngibheke ngibone uShembe umuntu engakafiki kuye usuke sephilile yaphila lo ngane ngalolo langa saluza udumo liduma kakhulu lolwazi lwezulu ukuthi ingane abantu abangaka bavelaphi malibonge igama lenkosi unyazi lwezulu ngizobabaza labantwana benkosi ubukhulu bukaShembe uShembe engikhuluma ngaye wafika kudala emandulo waba ubhombela wafika kudala unyazi laba ulanga phuma Scotland laba nothali abahangula unamlando lwendezi yesihogweni wafika oba inyanga izulu eqhubwe njengekho emzimba sekuphameni kwazamazama umhlaba amadoda abanengqondo baphikisana bodwa bathi akusiyene lo wase ingayivele kanti bakwiduku ingeyakithi ukusongomangisa nohliziyo beyithukisana indlu kadinga benosenza ukuthi azoyibuthe ekutheketheni kwayo wafika omdala wensuku wabathi umesiwe ingcwele uthingo lamakhosazana hawu namhlanje kubhombela number 1 ukunumber 5 ngizobabaza ake ngikhulume ngezakithi kanti uShembe wenzani kamkani July wayizolo 2019 ngase ngifika lapha nomndeni wakamkani isalukazi esidala omkhulu noma ubani esathuka uNkulunkulu ubhombela ngesikhathi sabhombela saqamba inkomo sathi Shembe ithi noma iboshelwe Shembe ngoba wayedelela leli gama lokuthi uShembe khuluma ngendaba yakithi ekhaya ekade ngiyele onyazini ngihamba nomndeni wakamkani ubutheno wonke ngoba sohlupheka kakhulu abantu bakamkani emndenini ufona umunye engasena ngalo ufona umunye engasena mlenze abanye bazilengisa ngaya kulo nkulunkulu ophambi komhlaba wonke unyazi ngiyakhumbula futhi ngathwalwa inkosi yakabhala phezulu ngathi inkosi yakabhala nangumndeni wakamkani ngihamba na ngiya kumthetheleli wezoni uShembe unyazi lwezulu ngithunyiwe sifika lesi salukazi kumolokazana umuntu ogalile sithi hey laba bantu baphela nje abakamkani yimi ngahamba emhlabeni ngafika ezulwini ngafika kuShembe wathi uShembe mntanami ubani lo owaqamba inkomo uthi moyikhuza uthi Shembe iminyaka eminingi lento kodwa siyafika manje onyazini sithi lesalukwazi kulo makoti umakoti kumina noma emdala hamba uyonyazini ubhombela lo wamthuka emhlabeni ukhona
usesiqwini sesihlanu namhlanje ubuyile njengoba wayeshilo wathi ngobuye esiqwini esesihlanu bantabami ngibeke lapha yaphambi kwenkosi ngiyajabula ngoba ngikhuluma nje ubhala wayephambi kwenkosi sibathathu kunyazi lwezulu umdali wezulu nomhlaba kuyimina umndeni wakithi uyabuza kanjeni mfundisi nomndeni baba Nkosi yamakhosi size nawo kuwe isalukazi saqamba inkomo sathi shembe sidelela singahloniphi namhlanje siboshiwe ezulwini njengoba ngihamba nalo mndeni wakithi Nkosi sizocela Nkosi yamakhosi intethelelo ukuba Nkosi umthethelele lo muntu uthi sasimthukelana shembe baba bangakabikho ngoba nale salukazi sesilidala naso sasuma ukuthi sithi sasesincane ngihamba nomama Khayeni ogane kamkani ogane umfowethu uJoseph isalukazi sesidala naso angazi baba wayengakholwa yini wayekholwa kwenye inkolo baba kodwa engayifuni le yakho ngoba ethi wena umuntu awu Jondle umusa shembe umusa othethelelayo wabheka le unyazi ulibone abantu abazi emhlabeni wabheka le umdala wensuku wabheka le ngathi lele uthi intethelelo nicela ngani ngithi Nkosi yamakhosi awushemba sazi Nkosi ezulu nomhlaba uNkulunkulu owaziyo size nje nathi asazi wathi okay hambani ohlala lapha phansi lapha nisho ukuthi nizani iphethe ngiyalibonga unyazi ngoba ngangicabanga ukuthi lizobuza inkomo enkulu nembuzi luthu-unyazi hambani nihlanganise lo mali ngifuna ukulitshela izwe ukuthi uNkulunkulu khona emhlabeni unyazi baba siyahlanganisa la umnikelo oqhamukayo ungaka ngeke ngisho lathi okay uzani nawo ngiyasithethelela lesi salukazi namhlanje ngale nkomo enifika nayo uNkulunkulu asithethelele ngiyasithethelela inkosi imbusise ngaphuma ngahamba walibonga igama lonyazi ngiyababaza bantwana benkosi ngiyashesha ngoba into yabelungu iyashesha sisehomisi bawukhumbula abantu uJanuwali inkosi yagcina ihomisi ihluphekile inkosi ivinjela ukuba ingayi la iyakhona yona ngoba iyazi ngumjalo wezulu nomhlaba safike lapho yenza inkosi umhlangano omkhulu wasezulwini indawo enkulu nayo ngoba ngiyashesha lapha njengoba umhlangano ulela umkhulu lapha abantu balala otshanini abanye kanjalo inkosikazi ethize laselingene iqhinzane endlebeni silele thina emadokodweni ethu yase ithathwa lenkosikazi ikhala ngalaleki iqhinzane endlebeni yakhala inkosikazi athi awemame aweshemba awemame yini iqhinzane nayi mobile clinic lapha ya enkundeni yasiwa khona kodokotela nonesi uma ifika lapha lenkosikazi bayixilonge bese befaka ithoshi endlebeni bathi awu mama hey leli qhinzane nali endlebeni siyabona kodwa ke sikwazi ukulikhipha mhlawumbe uzokwehla wakhala umama kakhulu wathi bathi laba hawu bambona abantu shembe so zabonwe inkomo nembuzi abantu bengamboni uNkulunkulu wafika kudala kangaka musukhala mama naNkulunkulu nje unyazi lwezulu naphezulu phindela kulo ngeke liphume leli qhinzane lisendlebeni kusho udokotela lapha ya la sihamba unkosikazi enkosini enkulu yasezulwini unyazi lwezulu ikuze ibhayibheli seyihlaba seyiphindelela sikhonza lo uNkulunkulu ke thina lo abantu abathi ulahlwa amacala we kanti uJesu walahlwa ngani amacala noJesu kwenzeka hey thina sikhonza lo shembeko okuthula ulahlwa amacala alahlwa amacala uNkulunkulu ingani ubhombela wangena la endwedwe eboshwa
lona unyazi lolu luso number 1 kuBhombela bamfaka ejele uthi uBhombela angishiyanga le ndlela uthi uBhombela abantu abami thina boshemba sihlala sasa ngo9 sophuma sokwenza inkonzo eminyana ngiyacabanga izibotsho zadabu umkhulu lo uyabona ingobhiya zekhiye le namabhekla kasi waphuma uBhombela yena lo unyazi lwezulu laphuma neziboshwa lahlela nazo lenza uvuka nathi angikhube le ndaba engikhuluma ngayo ngoba la angizange ngizodlala la abantu abazi ukuthi uNkulunkulu kade wafika ukhona mulu ushembe emhlabeni nangaphansi kothula umhlaba nasemkhathini nasezulwini unyazi Amen. wafika unyazini baba yakhala inkosikazi baba ikhizane lothu unyazi phuma nyekeze na iclinic cha baba sibuya khona bathi laba ngeke sikwazi ukulikhipha iqinzane liseduze kwehlo bathi bangikhombe kuNkulunkulu unyazi hleka kancane inkosi yasezulwini hawu laluhlu unyazi lathi omama hamthatha amanzi la ngo2 liter wawulanda umama ngo2 liter wafaka isandla sakhe umuntu wasezulwini waqeda lapha phambi edokotweni futhi ukuthela amanzi la ikabazi wadunyela wonke isipaqaqa umama lapho umkhizane lahlala phansi walibona ngamehlo malibonga unyazi manje ke ngikhuluma indaba enjalo la engiyithunywe uNkulunkulu la engizoyikhuluma futhi angibonge kakhulu uNkulunkulu ukuba ngithunywe ngosuku lwesabatha ngiphuma emzini wasebuhleni lapho ilanga lamalanga liphansi ekuphakameni lakhuluma lathi bantu abambi lo muzi usumncane kakhulu bathi abadala babekhona baqala ukuthi ushembe kodwa uthini inkosi yami indawo enkulu kangaka wathi le ndawo abantu abami isincane kakhulu lithi ukula sezulwini ula ngaphuma sikothe labo lothayo hawu kodwa thina boshembe siyawubona umuzi nangu ubuzo omkhulu uphezulu emkhathini uboshwe ngendophi ezinkulu zasezulwini lo muzi lo yalizwe ilanga la kulama gramafoma lithi bale boba nenhlanhla abantu maNazaretha abobe behamba noshembe wesithathu boba nenhlanhla abantu maNazaretha uthi kushembe sazi ukuthi uNkulunkulu lo muzi yobekaphi kodwa uNkulunkulu uyazi ngijabulela nje ukuthi ngiphuma kulowo muzi namhlanje ngizofunda incwadi yesambulo 21 egcineni kodwa ngakayifundi ake ngibabazela amazwi boba nenhlanhla abantu maNazaretha abo behamba noshembe wesithathu asazi lo muzi yobeka uNkulunkulu kodwa nange emkhathini phezulu lo muzi ke ngiyakhumbula ngomnye uJulayi unyazi lisesiqini sesithathu inyanga yezulu ebuhleni lithi weMaNazaretha niyazizwa ingane la ngaphakathi lalelani nami ngangikhona ngalalela ithi insimbi nke osibusise kuphakama kanye nasebuhleni babo kushina ngayizulu yaphinda kathathu nami ngizophinda kathathu osibusise kuphakama kanye nasebuhleni babo osibusise kuphakama kanye nasebuhleni babo malibonke igama lonyazi ngiphuma kulowo muzi ohleli unyazi wawubonwa lo muzi emkhathini phakathi kukhona inyanga yezulu nabantwana bayo nezinkulu yonke ake ngisheshe ngoba ngiyasheshisa izozingishiye lento yomlungu ake ngicela ukufunda lencwadi ngiphuma kulo muzi ohlela uNkulunkulu oyo number 1 uBhombela namhlanje unumber 5 Bhombela usebuyi washo wathi ngobuye esiqini sesihlanu ngicela ukufunda incwadi ngabona izulu elisha nomhlaba obusha ngokuba izulu lokuqala labe aphinde
Angiphinde kancane la. Ngabona izulu elisha nomhlaba omusha. Ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala wabe udlulile. Akusekho nolwandle thu. Ngabona umuzi ongcwele. Jerusalema elisha. Wehla ezulwini kuThixo. Ulungusiwe njengomakoti ehlobele indoda yakhe. 3 ngezwa izwi elikhulu livele ezulwini lithi bheka uthente kaThixo ukhona kubantu. Awuyizwa ndlebe uyakuhlala nabo babe abantu bakhe sabantu bonyazi yena boThixo wabo. 4 uThixo akwesula izinyembezi emahlweni abo. Akusayi kuba khona ukufa nokudabuka nokukhala nokuhlupheka. Akusayi kuba khona ngokuba okuqala kudlulile. 5 washo yena ohlala esihlalweni. Washo yena owayehlala esihlalweni sobukhosi. Wathi bheka ngikwenza konke kube kusha. Awu namhlanje intaba engcwele bedlala abantu. Wagcina uNkulunkulu esebondowu. Sisekhenani. Yamuzwa uNkulunkulu la uyothi masefikile ushembe unyazi lwezulu. Uyokwenza konke kube kusha. Angiphinde la ukuthi ngikhohle ukuthi konje ngiyafunda. Washo yena ohlala esihlalweni sobukhosi wathi bheka ngikwenza konke kube kusha. Ngisho isivivane sisha. Hawu angazi kakhuluma ngithini ngonyazi iyahlupha lento yabelungu. Hey namhlanje abashumayeli bahlala bafake kubenhle enomuqa. Wakwenza konke babo. Hawu bengikhohle ukuthi ngiyafunda konje la ake ngifunde. Washo yena ohlala esihlalweni sobukhosi wathi bheka ngikwenza konke kube kusha. Wathi loba ngokuba lawa mazwi ayisiminya aqinisile sikisi. Wathi kimi kwenziwe ngingu-Alpha ngingu-Omega okokuqala nokuphela. Ngesisele nokuphela ngiyakunika umnikelo ukuba uphuze ngesihle. Kodwa ngiqonda ubabaza uShebe malibonga igama lenkosi. Angazi ukuthi abantu ngakhuluma ngithini namhlanje. Bantu bakaNkulunkulu mhlaba wonke abantu abangahlupheki lukhona unyazi. Ngelilanga ngisemhleni phansi lapha esibeleni umina umsindisi umina umvelinqangi umina uNkulunkulu wayekhona emandulo namanje nayi inkosikazi. Umlomo ngenhla uphakeme ongezansi ikhamisile. Ngikhuluma into mina engizibone ngabehlo. Angikhulumi ngezwa bethi la kumzansi Afrika. Mina ngisho njalo wanoma kusho kanjalo umzansi Afrika lo mabonga uNkulunkulu. Amen. Uyabuza uNkulunkulu unyazi lwezulu kumvangela umdluli lwankosikazi kwenzekani. Umlomo nje obukhamisile kanje ongenhla umile uthenje angazi noma wekhala noma wayehleka. Hamba ubuza ukuthi kwenze njani. Angazi bathini labantu basikude. Uyakhishima umdluli isithi inkosi ethatha uVasilina
yawufaka indlondlo yomusa umuno wasezulwini akekho nomuno la emhlabeni unyazi kuphela yabusisa wathamba umnika ukhothe wathi engakafiki ngibhekile nje emini ilanga libalele engakafika ubamba nje umama wabuya umlomo wahlangana malibonke igama lonyazi manje angazi ukuba singababaza sithini wahlangana umlomo ake ngikhulume yakithi ezweni lakithi embusweni kanzimakwe umshumayeli emfundisi esixakela nala ngithi mlalela ke mshumayeli usekhona uNkulunkulu ebuhleni zonke izinto zisuka kushembe hlanganisa imali u1000 sihambe siyonyazini uze nalo lonke ibandla elamakhosikazi elezinsizwa intombi safika onyazini lanibile lapha into yasezulwini ibambelele lapha isindisa abantu khona indaba nje lapho yangimangalisa ubuza umbuzo uthi mfundisi mina nje uthi mfundisi umkhokhele namphiwa inkosi inyanga ezulu namenze njani awu avelelwa kathi inkosi yamakhosi kanaka leso sikhathi umkhokheli enamphiwa inkosi inyanga yezulu namenze njani baba nkosi yamakhosi ngasengikhumbula ngoba ngumfana waseNazaretha kwakuwumama uManzuke lo wayegana umbili ezivele kwaba nokuthile ngizokhuluma ngakho ngaleso sikhathi amacala ayethethwa abafana lapha emahlathini mali kulahle icala kufaka inikilesi bathi inikilesi ithayi nophethe lo muntu ashiswe ngibabaza uNkulunkulu unyazi lwezulu olungithumela lathethwa icala likabili ngoshembe kodwa kwakhona umfana wathi ngeke miyeke ndobaba goduka ekhaya igalane libona selibekiwe nenikilesi wakuthiwa inikilesi ithayi bathatha ithayi kuthiwa inikilesi le igolide noma isiliva ukhuluma ngoshembe wasinda umbili lapho kwasokuba ukuthi na inhliziyo yakhe kanti uzohamba lo mama ayokwakha kanzima kwakheka isiguqo lapho akhethwe lo mama kanti ukhethwe ezulwini bona basambalela izono ngiyashesha ke ngoba ngisenkonzweni yokuthi umhlaba uzwe ukholo ukuthi unyazi luNkulunkulu luvele ezulwini futhi akekho uNkulunkulu emhlabeni nongaqeda lento lekuthiwa uCovid-19 akekho futhi angazi ukuthi ngathini nohulumeni alibone unyazi nezikhulu zonke zomhlaba zilibona unyazi ngoba uNkulunkulu ophethe izikhiye unyazi lwezulu ngoba mabengamboni lo Nkulunkulu sizophela izifo nje kwadusho nje esho umfoka majola ethi nangu uCovid nababantu nangu uNkulunkulu emhlabeni abangaphela abantu nalo unyazi angeke kule ndawo mhlawumbe ngoba isikhathi angisibona ngisibheke futhi angisibheke isikhathi mina mangikhuluma ngoshembe mina unyazi usho wena uthi angisheshise le ndawo awu safika lapha uthi ke Hlawulani Nkosi yamakhosi asazi ukuba Nkosi yohlawula kanjani lathi 1000 sengiyashesha sikusele 3 minutes khipha umshumayeli uyakhipha umshumayeli umbewana wakanzima ke embusweni uyalikhipha iphilo ulithi mbho yami into kaMayikisa kanhliziyo kasokhabuzela kamzazela kanyathikazi hawa mama dumesiwe ingcwele simphothiwe wathi sihamba thina boshembe nombono ushembe ozayo alifaka yoba baba mkhulu ithi inkosi fundisi ngithi baba le yamala kuyena u1000 lapha ukho azangayibale ibuza wena kothunyazi umuntu yebo phela umuntu obufana nathi kodwa uNkulunkulu lo ohlala kuye lapha uthi le mali imfundisi ayiphelele u200 awukho sengibuza umshumayeli kanti wenze njani 200 uthi ngufake kwenye indawo ngithi mina lalela ithi unyazi umtshela ufake wakhathaza umshumayeli wafaka u200 yathi inkosi sibusise angibonge kakhulu
kulo msakazo wasemzansi ukubabaza unyazi ngiphethe lo msebenzi kaNkuluNkulu ongithumileyo ngiphume ebuhleni bamanazi bonke abantu bayabizwa unyazi